Comunidade na autoridade suku Watulari realiza Tarabando. Comunidade suku Watulari, posto administrativo Vemasi, município Baucau, realiza Tarabando, onde regula a comunidade a tu respeita malo, labele tesi ai arbiru, labele nauk malo, labele kesi animal arbiru iha quintalaran. Autoridade suku Watulari Zito Vaz Guterres considera Tarabando ne importante tebes, tambah atu regula comunidade sira, tempo bakulheta aifuan, hanesan nu, kami, feu, talas, forerai no aifuan sira seluk. Autoridade suku Watulari recomenda ba comunidade sira atu respeta kero inan nebe hatur ona hodi lau tuir regra nebe governo comunidade rasi kria. Jadi ami rekomenda ba comunidade sira kata boti dan nebe Tarabando lao sedihan ia itene tempo maka Tarabando mai be desda abobe ala sira Tarabando atununa ite bele respeita malu ba oi ba comunidade sira at foti sasangka halu to osia emerumene fatin kari ka emene narsa kari ite respeita malu fatene malu atununa itene Tarabando ne ite continua nafati itene abobe ala sira nebe durante ne hari hela ba oi hodi nune bele hatu tamba itene geração sira atune família sira bele respeita malu comunidade sira bele respeita malu lihusi animal hirak nebe ihane nomos bai ita emamos hanesan bel teng respeita malu lihusi Tarabando ne prefere ba buat hirak ne. Presidente Abad suku Watulari Abel Viana Verdial hateten comunidade nebe makla cumpri no contra Tarabando ne se aplica sanção nebe vigorauna. Tini am Tarabando kerja hansa labele sunurai labele taai labele nau ke mane sasan cekar ke nau ke mane sasan makane ia sansaune ne orchile iebe katues liana inchile bere kualia kona ba sansaune tamandalarma emanau por exemplo bua nu za kami museng ida 50%. Por exemplo ai huida ai kona ba floresta maka fomai ai huida maka saya makata aro karau maka antau idene sansau kona ba $50. Ne tuir persari amnia kultural. Suku Watulari composto si aldea tolu hanesan naulale bahalale no warbo ho total se família hamutuk atus rua 50 resen Feliciano Venancio Belo Zemen.